Salibona izindawo lapha abe khona nje beliphile nabafundi ngela kahle namhlanje endlini zomsakazo. Ithi ingoma ngena ngale phela ngiphathisha amajalisa abafowethu. Ngasapolisi mase ugijime phela mbele lebhecha wazondlela salibona kodwa siporo salibona kathani njani yaphila. Ithi ngikwazi ukuthi endlini zomsakazo namhlanje kahambi yedwa phela ngaba the big queen. Iladies. Umama osebenza ukuzikhandla usebenzela umphakathi. The big queen. Uthi sondela lapha koBulawayo bathi soku-right sokuhle dala likhala abafowethu. Omama sondela nilufuza thatha usithintile uzazi ukuthi ufunani empilweni. Uthi nxa ngabe ufuna ukurejistela lapha ni-caregiver sondela isikolo sesikhona. Uthi ngabe lapha ufuna ukurejistela ukuthi phela bebuye bezokufundisa omama ukucomba lapha ukuthi baconjwa njani. Woza sesikhona isikolo. Ungesabi. Uzofunda izipho lapha kubeka izipho sesikhona isikolo woza uzofunda uzoregister la ujoin abanye. Uthi uhambise emazweni namasupasile lapha for free. Uyakwenzela ekusize from apply. Banenga sebephesheya kungenxa yakhe. Sondela mntana oyintombazana la uvuka uzithintile uvuka uzazi ukuthi ufuna empilweni. Ube lento oyibambileyo. Ungalibala ngene ngalesi sikhathi esindlini zomsakazo ukuthi umelo wafazi bafowethu bagijimela phakathi Facebook page la ukuthi umelo wafazi uyangithola ku TikTok ukuthi umelo wafazi uyangithola ngkhona. Ngithi phakama Bulawayo omncinyane. Lingesabi sondeleni Bulawayo sondeleni Bulawayo lingesabi lapha isikolo sesikhona lapha sokurejistela phela ukuthi i-caregiver mhlambe noma ngabe ufuna ufundele ukupheka sesikhona isikolo sondelanini. Sesiyatholakala nansi inamba ziyavela lapha ku screen. Uzithatha inamba uxhomane nabo. Sungazithola la usuphesheya. Sungazithola la ususe Dubai. Sungazithola la ususe America.